Hari ni kita punya talk adalah berkaitan dengan HD adequacy lah. Alright, so our learning outcome untuk hari ni adalah ada 3 learning outcome lah. Yang pertama, after end of this session, we should be able to define adequacy of hemodialysis, describe URR and KTOV, dan describe working procedure of pre and post bun sampling. So this was in 1913, di mana hemodialysis was invented. Back then dia panggil dialysis sebagai vivid diffusion. So dulu in 1970s to 1980s, a common practice untuk prescribe HD adalah dia akan tengok kepada target bun, maksudnya blood urea nitrogen. Maksudnya patient tu bila datang dia tengok pre-HD bun, dia dah set siap-siap. Okay, patient punya pre-urea tak boleh melebihi 80 mg per deciliter. Maksudnya patient memang tak boleh lebih daripada tu. So macam mana dia buat? Dia akan renal dietary counselling pada masa tersebut adalah stop eating so much of protein or we'll have to increase your dialysis time. Maksudnya time tu nutrition bagi advice kepada pesakit, nephrologist bagi advice kepada pesakit to cut down your protein level. So apa pendapat korang? Adakah kita patut cut down patient punya protein on end stage dialysis punya patient? Apa korang rasa? Ada tak kita sekarang so no need lah kan. Kita CKD yes kita cut down, tapi untuk end stage kita tak patut cut down patient punya protein. Okay, tapi this was the sad thing lah masa tersebut. So however you see many patient yang hit this bun target, maksudnya within 80 mg per deciliter, still not doing well. Ataupun some display symptoms of underdialysis. Kenapa benda tu berlaku? And then why did dua pesakit yang berat dia sama, makan amount of protein yang sama, tetapi satu nampaknya okay, satu lagi nampaknya tak okay. Clinically not okay. Clinically underdialyzed. Kenapa benda tu berlaku? Maksudnya this method was a failure lah back then. So mereka cuba untuk mengkaji macam mana nak dapatkan satu formula untuk tengok the adequacy of dialysis. So dari situlah this definition of dialysis adequacy ni datang, di mana mereka mengatakan dialysis adequacy adalah minimum small solute clearance required to avoid unacceptable levels of morbidity dan mortality. So dia mengatakan banyak mana delivered dose yang patut kita beri kepada pesakit untuk quantify adequately dialyzed. Mereka cuba untuk cipta this formula. Tetapi kita perlu ingat bahawa adequacy of HD, adequacy of HD is not same as adequacy of patient care. Maksudnya adequacy of HD kita hanya tengok kepada satu predictor saja, iaitu KTOV. Tapi kalau kita sebut pasal adequacy of patient care, dia meliputi banyak perkara. Anemia, CKD MVD management, patient punya intradialytic, patient punya nutritional status, meliputi banyak benda. So dia tak sama. So this was the first randomized control trial dalam dialysis. Dua medical scientist ini yang first propose the concept of KTOV. Di mana mereka mendapati pesakit yang dialyze, KTOV dia capai lebih daripada 1, patient tu nampak sihat. Patient yang capai KTOV less than 0.8, patient tu nampak ill. Very ill and patient seems to be underdialyzed. So dari sini mereka buat satu conclusion, dan approach itu yang kita kenal sekarang sebagai urea kinetic modeling. So you see, increasing dialysis dose improve survival. Maksudnya semakin tinggi patient punya KTOV, survival dia semakin meningkat. Faham tak? Lebih panjang umur dia. Kalau patient tu dialyze bawah daripada 0.9, you tengok dia punya relative risk of ratio, risiko dia RR itu adalah risiko dia semakin meningkat. Kalau you tengok sebelah kanan sana, patient semakin tinggi dia punya KTOV 1.33, semakin rendah dia punya kadar risiko dia. So this was the following studies yang menyatakan patient punya mortality show the strong and robust inverse correlation. Inverse correlation maksud dia adalah semakin tinggi you punya KTOV, semakin menurun patient punya kadar kematian. Banyak mana turun? You tengok
setiap pesakit yang with each 0.1% higher KTOV, level of delivered KTOV dia menurunkan 7% kadar kematian. Maksudnya kalau patient tu sebelum ni 1 KTOV dia naik kepada 1.1, dia punya kadar kematian percentage dia turun 7%. Another landmark of HD trial, HEMO study, ini adalah largest study lah in dialysis. Dia compare standard KTOV 1.16 dengan high dose KTOV iaitu 1.53, dan study ini memberi evidence kepada kita that you see the conclusion, patient undergoing hemodialysis thrice weekly appear to have no major benefit from the higher dose than the recommended by current US guideline lah. Dan sekarang persoalan kita adalah, do we have enough information to say what the optimum dialysis prescription should be? So berapa banyak dialysis dose yang patient perlukan? Kita practice sekarang berapa? 1.2 ataupun URR lebih daripada 65% lah. So, berapa dos yang kita perlukan? Tadi kata semakin tinggi, semakin bagus. Kadar kematian semakin menurun. Betul tak? Tapi tinggi mana? Adakah kita perlu capai 2, 3, 4 KTOV? Tidak. Sebab apa? Sebab dialysis membrane ni dia bukan macam native kidney kita. Kidney kita ada tubules, dia boleh ada reabsorption balik. Tapi dalam proses dialysis tidak ada proses reabsorption. Maksudnya anything yang keluar daripada dialyzer, dia terus keluar, dia takkan masuk balik kepada pesakit. So this is the problem where bila kita menggunakan high flux dialyzer, amino acid keluar, certain portion. Banyak water soluble minerals dan vitamins keluar daripada pesakit. So you semakin tinggi achieve dose of KTOV, banyak vitamins dan minerals keluar daripada pesakit dan dia akan sebaliknya berlaku di mana kadar kematian akan meningkat juga. Patient akan dapat penyakit, patient akan cepat meninggal. So larger amount of HD might be beneficial, is still controversial. So we therefore need trial evidence to prove that even higher KTOV levels are beneficial. So method of measurement, kita punya method of measurement dekat sini, berapa kerap kita measure KTOV? 3 bulan sekali. So at least 3 bulan sekali. Dan apa kriteria, method yang kita gunakan? KTOV, urea kinetic modeling ataupun kita panggil sebagai KTOV ataupun urea reduction rate. Kalau you tengok measurement modalities tu, semua cara kita measure urea. Kenapa? Why? Ada pada semua keseluruhan kita punya sel. Yes, betul. So you tengok why urea, sebab throughout the body ada. Intracellular ada, extracellular pun ada. So senang untuk kita quantify. So this is URR. So urea reduction ratio. Apa makna urea reduction ratio adalah dia sebenarnya your pre dengan post lah. Maksudnya pre urea level dan post urea level. Kita perlukan dua benda tu sahaja untuk kira URR. So macam ni kita kira, ini adalah formula dia. Pre minus post divide by pre times with 100. So kita express the URR ratio ni in percentage form. So as a result, banyak studies yang recommend minimum of URR of 65%. Tapi ada satu limitation dekat URR ini. Kenapa URR tak se-optimum seperti KTOV? Kenapa doktor nephrology still wanted the KTOV? Because URR punya limitation, dia tak mengira amount of UF. So this is urea kinetic modeling. Basically urea kinetic modeling ini adalah dia mengambil kira dua benda, iaitu urea removal, maksudnya measure of adequacy of dialysis, dan kedua adalah urea generation. Dia estimate dietary protein intake. Sebab tu bila you run this KTOV dalam program sistem, dia akan bagi you KTOV value together with normalized protein catabolic ratio. Sebab dia akan mengambil kira protein juga. So that's why basis of KTOV ni dia lebih comprehensive model dia. So KTOV basically adalah volume of blood cleared urea of dialysis session, KT, divide by urea distribution volume. Delivered KTOV maksudnya adalah the actual result based on the patient, how patient realise on the day kita ambil darah patient tersebut. Dan formula ni derive daripada Dogirdas dan kita menggunakan software Urikin untuk mendapatkan value KTOV ni dengan memasukkan all these details. So macam mana KTOV dengan URR itu, kalau kita compare, apa beza dia?
So this is the beza lah. Kalau you tengok graf tersebut, let's say 0.09, walaupun URR dia 63, tapi patient punya KTOV adalah 1.3 lebih. So semakin tinggi UF, semakin tinggi KTOV patient. Tapi you kena ingat, it doesn't mean that patient tu boleh minum air banyak supaya kita UF kita banyak. It doesn't mean that. So you tak boleh pergi advice dekat patient, you minum air banyak lah masa ambil darah, so KTOV you akan tinggi. Tak. Sebab apa? Sebab bila patient ambil air yang lebih, kita UF yang lebih, apa jadi? Patient akan ada intradialytic hypotension, patient akan ada banyak komplikasi. At the end of the day, dia tak boleh habiskan pun dialysis session dia. Dan dalam long term, dia akan dapat all the cardiovascular issues. So the best adalah kita maintain patient punya dry weight ataupun maintain punya intradialytic weight gain less than 4%, ataupun kita jangan extract patient lebih daripada 10 ml per kg per hour. At the end of the day, they come up with clinical practice guideline yang mengatakan the standard KTOV yang kita perlu capai delivered KTOV adalah 1.2. So this is bunch sampling. So untuk bunch sampling kita ambil bila? Pre-bunch sampling dengan post-bunch sampling, pre-urea dan post-urea. So untuk pre-urea, ini adalah hemodialysis SOP untuk memang Ministry of Health punya. Kalau you tengok pre-dialysis bunch sampling, saya percaya semua orang tahulah, pre tak complicated because you just jangan masukkan dilution lah, maksudnya jangan masuk air dalam syringe needle sebelum ambil darah. Okay? For the post adalah selalu kita tend to do mistakes. So kita punya recommendation adalah stop pump method. So first you kena ensure treatment dah habis, completed 4 hours. Selepas itu you turn off your dialysate flow. UF flow pun kena turn off, tapi usually machine akan stop sendiri. Bila treatment completed, UF akan stop sendiri. And then you kena clamp venous monitoring line. Then you reduce the blood pump for 20 to 50 ml per minute. And then you wait for 30 to 60 seconds. Sebab bila kita dah reduce blood pump kepada 50 ml per minute kan, darah daripada arteri nak sampai ke arterial port tu mengambil masa lebih kurang 30 second untuk priming volume daripada patient punya needle sampai ke port merah yang kita ambil darah, draw blood from arterial port. Jadi kita come to the conclusion, optimal hemodialysis. So apa yang dimaksudkan dengan optimal hemodialysis ini adalah all these components. Anemia management, good nutrition, mineral bone disorder management, fluid electrolytes, hemostasis, BP control dan adequate solute removal. So kita hanya bincangkan satu komponen sahaja among all. So take home message, so delivered KTOV for HD patient minimum adalah 1.2 per dialysis session. Then tailor treatment according to each individual patient. Maksudnya ada patient boleh mencapai KTOV yang mencukupi dengan blood flow rate yang 300, ada patient yang perlukan sehingga 350. Ada patient dialysate 500 sudah mencukupi, ada patient yang perlukan 800, 600 ml per minute. So depends on patient, individual patient. Dan dialysis adequacy is more than just KTOV. Remember to take the patient as a whole. Maksudnya kita kena melihat bukan semata-mata KTOV tapi melihat well-being of the patient secara keseluruhan. So Q&A. Ada apa-apa soalan? Ada soalan. How to convert the KTOV yang 1.2 to URR? How to calculate that? Dia macam ni. Dia tak. Okay, KTOV is KTOV. KTOV you tak boleh convert kepada URR. Sebab KTOV dia mengambil kira UF patient. Tapi URR tidak mengambil kira patient punya UF. So any other point? Can you go back on UF? The KTOV, because you are saying like it's more than 10. This one? It's more than So ini adalah formula dia. ln itu tak ada apa-apalah. ln itu sebenarnya natural logarithm. Itu adalah formula dia. So R itu adalah sebenarnya URR punya komponen. Sebab itu dia mengatakan mathematically dia link. URR ni link dengan KTOV. R itu adalah post HD band divide by pre HD band. Berapa value you dapat itu adalah R. Minus 0.8 itu adalah memang value dia dan T itu adalah you darab dengan T, maksudnya time of dialysis.
plus 4.3 tu memang formula dia, 3.5 tu adalah formula dia, dan times R lagi adalah post HD band divide pre HD band times with UF overweight. Maksudnya pada hari tersebut berapa banyak UF patient divide by berat patient. Contoh kalau dia punya UF adalah 3 liter, berat dia adalah 100, so you divide lah 3 liter over 100, you dapat 0.03 macam tu. You faham tak? Ha? Ni ultrafiltration volume in liter. That's why you gain KTOV with the UF kan tadi. Yes. More than 30 to cause injury. Yes. Aku rasa kita betul guna HD biasa atau HDF? Okay, for HD, kalau kita buat conventional HD, sebenarnya UF dia adalah limited. So convection itu adalah limited juga dalam HD. Kalau you guna HDF, you ada replacement fluid. Faham tak? So you boleh optimize patient punya KTOV. Yang ni macam basically ni kita perlu pergi ke revision ke ataupun kita just Okay, kalau machine Fresenius, bila HD treatment completed 4 hours, dia akan suruh kita confirmkan reinfusion kan. You tekan reinfusion confirm dulu. Baru you reducekan blood flow. Wajib reduce 50, maximum is 50 mils. This is compulsory, mandatory untuk kita reduce the blood pump speed dan tunggu dia untuk 60 second. Paling kurang 30 second, 30 to 60 second. Jangan withdraw terus. Dan kat sini selalu mistake yang kita buat adalah kita masih follow CPG lama, kita clamp return line. And then bila dah bunyi, baru kita withdraw. No more that method Kita budak-budak punya checklist ni dulu ada 50. Terbaru ni 100. Tapi buku kita terbaru 50. Kita ikut 50 lah. Yes. Renal replacement RRT tu adalah yang 5th edition yang terbaru, latest. So we follow this one. So okay, clear So tu saja habis. Since kita punya session dah habis, saya perlukan feedback. Dari segi presentation, the slide very clear, very good, very nice. Cantik sangat. Saya betul. Ini because I also have an idea about this. Jadi I rasa you bagi ni sangat jelas lah. Okay. Overall, thank you lah Mutuan for giving us a presentation. So I think if I want to comment on slides, of course very attractive. It's not wordy and it's very clear lah, very clear font yang digunakan. Your content wise, I think you're more focused regarding the measurement. Yes. About how you measure adequacy. I mean, we didn't go, it's a systemic lah, we're more focused lah, so it's quite focused lah on your teaching. And then we also understood very clearly how you differentiate URR with LKT over B lah. It's quite very easy to understand that. So congratulations. Thank you. Okay, student. Aimi. Pada saya yang cara pengambilan darah KTOV itu memang sangat clear lah. Lepas ni saya boleh ambil lah. Okay. So thank you. Itu sahaja. Terima kasih.